Amen, amen, amen. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mwezi mpya, mwezi wa baraka, mwezi wa ushindi. Mungu amekuwa mwaminifu kabisa ndani ya maisha yetu. Mungu ametulinda tangia Januari. Tumefika mwezi wa 7, tunasema ya kwamba jina lake likazidi kuhimidiwa na kupewa sifa ndani ya maisha yetu. Ningependa kukuombea baraka za Mwenyezi Mungu katika mwezi huu. Unapoanza mwezi huu, Mungu akupee kibali, Mungu akuneemeshe chochote utakachoguza katika mwezi huu ukaweze kubarikiwa katika jina la Yesu. Ningependa kutangazia kwamba mwezi huu ni mwezi wa kupumzika. Mwezi huu, mwezi wa 7, ni mwezi wa kupumzika. 7 inasimamia kupumzika. Nasema Mungu akaumba dunia, ilipofika siku ya 7 Mungu akapumzika. Umepambana miezi hizi zote, umepitia katika mambo mengi, umeng'ang'ana. Saa hizi mwezi huu tunaomba uwe mwezi wa kupumzika. Mungu akakufungulia milango, Mungu akakuneemeshe, Mungu akakutendee mema. Yale ambayo umekuwa ukipitia ndani yakafike mwisho katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema katika kitabu cha Danieli 3, soma Danieli 3 pale 25, Biblia inasema ya kwamba Mfalme Nebukadneza pamoja na watu wake wakawarusha Shadrach, Meshach na Abednego ndani ya moto. Na Biblia inasema ya kwamba waliporushwa ndani ya moto, Biblia inasema ya kwamba Mungu alishuka chini na nguvu mingi na akawakinga. Moto ule haukuwaangamiza. Biblia inasema ya kwamba badala ya moto kuwaangamiza, moto uliangamiza wale ambao walikuwa wanawarusha ndani. Biblia inasema ya kwamba Nebukadneza alipoangalia mwenyewe akasema katika mstari wa 25, Nebukadneza anasema ya kwamba tulirusha watu 3, lakini naona kuna watu 4, naona mtu 4 ndani ya moto. Ninasema yule alikuwa ni Yesu Kristo ambaye alikuwa amejifunua, alikuwa ameshuka chini kuwasaidia na kuwapigania Shadrach, Meshach and Abednego. Natangaza katika jina la Yesu ya kwamba mtu 4 akaonekane ndani ya maisha yako mwezi huu. Umepitia katika mambo mengi, umeteseka, umehangaika, watu wamekuweka mahali ambapo si pako, shida zimekusukuma mahali ambapo si pako, mahangaiko yamekuweka mahali ambapo si pako. Ningependa ujue katika huo moto hauko peke yako, uko na mtu 4 ambaye anakupigania. Biblia inasema akasema niliweka watu 3 ndani ya moto na ninaona mtu 4. Na kuombea mwezi huu mtu 4 aonekane ndani ya maisha yako. Mwezi huu mtu 4 aonekane ndani ya maisha yako. Mwezi huu mtu 4 aonekane ndani ya maisha yako. Mungu akutende mema, milango zifunguke, baraka zitiririke. Watu waone maajabu, watu waone ushuhuda ndani ya maisha yako, na sifa zitamrudishia Mwenyezi Mungu. Mungu akubariki, Mungu akutende mema, chochote unachoguza kafanikiwe katika jina la Yesu. Pokea sifa.